YouTuber lartak kumsom hi pariat upa Yovana Mendoza mi ina Rovana tian shadlar hi vegetarian ania wanga lar luai khania a channel content po chu tiang lam hlir chu ani bok risel na tan cha chau thila e chin thu so in atet lai chang to a vegetarian ania wangin salam reng reng hi atet lai chang to in ei du ngai lo tin soi china vegetarian ani na anga anun dan le risel na ta na chatak tak tur thil satel lo na ang chi ei tur te chi sang sang a siam fo china wangin le khovel mun sang sang a vegetarian puite le vegetarian ni tuma be ve mek te tan video chatak tak mi fui theina tur chatak tak siamin thu chatak tak te asoi china chu chu asum lak lo na nar pakhat ani bok a YouTube channel a changti lawa chuan ale khabuzia tele vegetarian ni na anga tips chatak tak azia a asoina video te chu mi te chuan an le chon sak chin ani vegetarian ania wangina friends te chuan Yovana po tilavina Rovana ti in ansoi china thilro tak tak a echin wangani mase he influencer le YouTuber Yovana Mendoza hi vegetarian tak tak alawni hak lawan yang chu kumsan hi son pakwa khan vlogger pakhat video a chuan secondary laute aron lang zuai peka ma se Yovana career ti chat nan chuan chu second toy te po chu atok vyang thau a chan chu chiang takin chu vlogger video a chuan Yovana Mendoza chuan sanga ai lai alo lang kiau mai ni ti chuan Yovana Mendoza chu aming chezui nga hle a YouTube channel a po an sap tu nga hle a tin how to po nga bok a chan chin te la chu article shang shang in lo chwa ve boka Tela chang toa vegetarian anga insoi sai du ngai lo anga insoi si khan mi video sa lo ele tuam thau sia chu wangina viewers tele a subscriber te ngai dan ni lo yani ti chuan Yovana Mendoza chuan amoi phoshep nuwa a channel a chuan video pakhat minute somthum pathum lai sei a posta chu a insoi fiana video ni in chu a video a chuan Yovana chuan shia chwa ani ma thani chung chu sa ai zeu zeu to thu asoya ma se doctor thuron ani wang chawati ani thu asoi thung doctor chuan a hrisel na wangin sa ai zeu zeu angai thu a shil ti in Yovana chuan asoya chu wangin vegetarian ani to lova Rovana po ani to heklau ti na insoi ni ma se a insoi fiana chu mi inan oilem lau thung a insoi fiana chuan boruak abeng dai lova ati so sang sot zo kani a chan chu eng ang po in insoi fia ma se emo a thu soi chu adike modik lavemo khaeng mo za chung chu a viewers tele a fans se vegetarian anga omin alo bum thata sum du wanga mi bum tu ani to thawani ti nan soi ama ngei tu zwal chuan Yovana chu cancel mai chan ti a hetianga mi bum she launa ane ni chuan influencer chatak ani theidon lau tin Yovana chu an du lo zia an soi bokani Casey hi chu Instagram lama ain thelar ve thunga influencer ni in nature lover anga in soi chin ani boka chu alar pui ber ani bok in chwa san mewa ram hnoi lama hun mangtam ani thu te a soi china ram hnoi lama kaldei te chu nuam ati thu a soi chin tin a hiking lai thalak te po a post fo chin bok mase Casey po a che fu lo tlat ado soi manchhuah ania ama na mai chiang e na ron puan ani Kusani som pakwa khan Casey chuan ram hnuaya akal na ni om tak thala ka ron posa a caption a po chu tiang zongarin thei tur chu aron mangkher bok nature lover ni na angin chu tianga lan chu adu wangte po ni ma na thalak chu a Twitter lama a post boka Instagram lama a post boka mitam takin an like in an muhman bok masi a hnuwa anaw ngei mai chuan Casey thalak post tak behind the scene a BTS alang lo ruam chu a Twitter lama aron post vele ta a Athalak post chu a UKC na account na a post tak in the nature lover deule ram hnuaya kal ni om taka a chanu ina thla alak saklai chural khala changin naw na lo lakiawa chu a post chhong vele a caption a chuan kauna nu hian ramakalangina in soya ma se kan in hnung lama hwan zo kani ti mang ngi bukani anaw ina puana wangin Casey chu alung oi lo hle a anaw thil tweet po comment in emimal taka in beina ka ngai ti na soya athil tia wangin Casey chuan minu izata hlo hle boka nature lover anga in lan atum le lutuk chu akal thui ma ama le ama in ti zakso kani an ti ni chang ma ana a unaw nu ina apon wangin Casey chuan zo na tam tak adon pha tareng boka tinga influencer in ti ve me osi khatyang thil te iti tak ti chu zo na tam ber ani bokani Casey chuan ning venga nganiang chu insider in an komna chuan mi zong hi Instagram an lan angot hian an nun anwa mina fam kim big lau ti chiang tu te po ani ma na ti na sai in
Instagram hi chuan travel blogger pui hi an tam to hle a mase tamzo hi chu travel blogger tak nilavin travel blogger angalan do wanga midang bum mai an ni thung entirna na Amelia Liana angte Amelia Liana hi travel blogger anga isoi chin ni a ramshang shanga jin kwalin mun poi mole no mel tak ate kalin thalak na tak a post fo china anun ang nei ve chak tam tak anom pha bokani afit mu nuam le moi thei tak te wang chuan sumte po a hai lut hial bok mase kumsang ni som pasaria athalak post pakata wangin Amelia Liana po ani na diktak shot swasak ani ta a photoshop thiam wanga a minga travel blogger ni mai zo kalaw ni reng mai Amelia Liana chuan kumsang ni som pasari me thla khana Instagram ma thalak moi tak pakhata posa mase anulo ka delete le asan chu Manhattan Rocker Feller Center chungbera changa lak ni in Amelia Liana chu tukver ma camera hnung chun zong in adinga Manhattan chu clear velani mase chu thalak moi tak mai chu mi in an lo en liam mai lo topa an lo chi khle a thil dik lo a omti Amelia ina aposa chang rei lo te nuwa a followers chen kha chon an chhuak ta ni Amelia Liana thalak na hmuna changa chiang takalang thei tur Freedom Tower anti kumsang ni som pathuma sakzo chu abodai maya thalaka chuan alang tel ve ta reng lo mai ni chumi ringot po chuan thalak chu photoshop mai ani ti ati chiang viawa ma se midang chuan chumi ni lo thil dik lo dang an mobile le zela chu dar thalanga Amelia ban hi enta ula khitianga akut adani chuan aban malam jok a reflector ani lain aban hnung lam jok chiang main a reflecting maya chu glassa asana tha chiang taka alang full khian ashat ati chiang hle ani chuta chang chuan followers how chuan Amelia Liana thalak dang ho a po chuan alem ataman ring hle a chuwangin thalak dang ho chuan en kwalta a ti chuan India rama azin chuma Taj Mahal ma thla alag na po chu fake ani ring an tam ta hle ani achan chu Taj Mahal tlo turin engtiklai mai point tourist tam tanganom china blogger dang hawina Taj Mahal bulvel thla an lak reng po in mitam tak an lang tel ngei chin asan chu kalve pui an tam the em wangani mase Amelia Liana in Taj Mahal tlo chuma ni om taka thalak apos ero tourism mo mishing ve wak dang pakhat ma muturanom haulo thunga amale athla lak saktu te chau an omemoti mai turani tu ma dang an lang velo chuwangin mitam tak chuan Amelia Liana chuan chu thalak sa khoidang lam na sa hle ani lo po in Taj Mahal chu atlo lo shimshima akal lo shimshima a background vel chu da chop mai ani zo ka ni tian tan ta hle a hemi chung chang hi chu Amelia hian achang let lawa ain soi fia heklo mase ama in ama hi chuan thalak reng a post how chu edit an ni ngai lo thu alo soi to a ani ana angin a post chin ti na lo soi to a chumi ani awang tak chuan hetianga na staka edit ani thei mai angem ti rin thei tur chi thalak aron post tak fo wang hian ani po hi fake ti soi ani ta ni rapper le actor Lil Bow Wow po lan hausakle changkana tumlo ata ati swal pala a hindi sakle ter zo kani Lil Bow Wow chuan Instagram a chuan private jet pakhat le car pahnih thala karon manga amata ni om takin alan tier boka Georgia Dika Peachtree Airport panturanga in so in New York a chuan press conference ma chon tur ane wangin New York lampani na thlo chwa chep to thu asoi tel bokani thala ka atilan private jet mang chuan New York lam chu apando ni om takin caption mang bok mase thalaka post changa dar ka rei lo te nuwa a Instagram lama a thalak post lo mutu pakhat chuan Lil Bow Wow chu thona pa ngai ve mai commercial flight chunga chumek lai thalak chu a Twitter lama aron mang ve thunga Lil Bow Wow nen hian tuna hian New York lampan tur thona pakhata kan chuang dun me kani mase Instagram a ero private jet a New York pan tur angin in lan thung tin Lil Bow Wow chu aron puana a thalak churan mang bokani Mcdaniel hi American model ni in alarna berle mitin an shot lo na ber chu amit murong in an lo na wang hi ani a hetiang hi chu heterochromia ti ani Mcdaniel ina saidan chuan apian changa kar ni nuwa amit murong soron danglam chhauta a ading lam auklai na velam ero apol da ithung hetiang ang mit murong in ang law ane wang hian atet lai chang to in mi ten an ension pha china a chenin law enin an ena amit murong chuan nun chom tak asyam sak china Masya upa chhaute tela adang lambik na chu a chalam zonga pomdan a thiam chhauta ni ti na soi amit murong danglam takha wangin larin mi tengai na le du ni hlo fauchin ma se modeling company thenkhat heroin amit murong in ang thei tura contact lens avo alawani chuan an brand te lamai ma in amit murong chuan mi mit ala jok don an sha china wangin
Sarah Mcdaniel chu tho pui an du lo le thina chuti rualin company le agent chin khat eroin adang lambik na te chu ama an chhor du na ani vele dei thungani masele ama pange main heterochromia wanga no sen lai chang to amit murong in ang lo nei nia in soi chin na te chu dot vekani thuron sei chwa sak vele da tlat maya an pa fa chuan in kar bawra ka changai lem lo nge ni public takin anin kheiton fau china pakhat zokin fake ati line pakhat zokin ani lo ati vengar ngar thung thuzonge dot soyang le dot soi zok chu Sarah Mcdaniel hi ani du mel khop mai a chan chu ama photographer chin ngei po in amit murong pol lam zok chu contact lens mai ani zia aron proof sak vele tlat maya Sarah thla alo lak sak to chen khateron phauchakin amit mu pol lam chu arong adang lam deuh chena achang le apol taka achang le ashing lam deuh ani da izela achang le van rong angina pol dei thung ti in aron soya tin anau sen lai changa om shim ani tak si chuan enga tinge amit mu pol lam kher chu arong adang lam chen ti na photographer lui chan zona asiam sak bokani Sarah pa le photographer lui te thu soi chu Sarah Mcdaniel followers te chuan an nga event ta deuh thlat boka an sik ve ta china an chui chiang ve ta ni thil dik lo le fel lo lai tam tak an mu chha pha ta a Sarah Mcdaniel thalak chen khata chuan amit mu pol lam chu contact lens pol wa mai alo ni ti shat takin amit mu uklai claim alo lang tel chin alo ni reng maya kan sha thiam theidan tur chuan a contact lens pol wa chuan amit mu uklai chu atwam kim lo ti na ni chu warem cha lo te poni thei chuan chiang takin contact lens avu ani ti asha thei boka tin chen khatina fiana dang zon tumin an beina sa hle a an mutareng bok Sarah Mcdaniel no pan lai thalak lafia mai chuan hai chuak ta a kiu chuta a thalaka chuan chiang mai na mit mu pahni te chu an lo uko ve si a ama kha chuan no sen mai ani lai chang to in ain ang lo to kha alo ti ve diam to box sia ma se ate lai thalaka te chuan amit murong te chu ain ang ve box si a ado soi chu an man chuak chiang ta hle ani Sarah Mcdaniel ni na dik tak chat chwa ani no hian thom anei zui tamlem lawa tin a tho pui to te company le agent chen khat te po achungan lungoi lo hlea a tho pui ve man Playboy creative director page 1 amit murong dang dai ema fangin cover girl ate an lo mang ve man to a masi alem mai lo ni le sia wangin achungan lungoi lo hle ani ti na soi bokani ole khati song khatun chumata na karon soi le thei te chu ni a video ka post le zel tur te min lo ngai chan sak ula ngai thak shi omlai lo omle ni chuan in sha thiam na sang bernen min lo ngai dam le sham don ya thir tu te zong chunga lom thu ka soya in lo in encode traffic don ya